Добродојавте во 110-то издание на Комкаст, подкастот посветен на медиуми, дигитална култура, маркетинг и технологија. Или поточно кажано, добродојавте во петото издание од серијалот посветен на темата дигитална трансформација. Да, ова е петто издание и сме некаде на половина од планираниот серијал кој што го реализираме во партнерство со A1 Македонија, компанијата која според мерењата на АЕК ја има најдобрата мобилна мрежа на нашата територија. Во оваа епизода мене особена чест ми представуваше што го имам како гостин господинот Иван Скендер. Човекот ни доаѓа од Хрватска, има големо, долгогодишно искуство во работа во различни индустрии, најдолго време се заложил во телеком индустријата, меѓутоа последниве години е одговорен за трансформација на A1 Хрватска и A1 Македонија, односно за дигитална трансформација. И е токму човекот со кој што навистина беше задоволство да се дискутира на поголем број различни теми. Дискутиравме за како е тоа да бидеме топ-даун пристап во дигитална трансформација, кои предизвици ги има една поголема компанија за да се справи и да успешно спроведе дигитална трансформација и како тоа се одвиваше на овие пазари во кои што Иван работи. Мене ми е особено задоволство што Иван ни гостуваше и што го имавме овој мовет пред неколку недели и со задоволство се надам дека вие ќе го проследите овој Комкаст. Како што кажав, се наоѓаме на половина од овој серијал, ќе направиме една мала пауза за празниците и се враќаме веднаш после нив. Уживајте во моветот со Иван, убави празници, се гледаме до година. На моје особено задоволство, по втор пат во Комкаст имаме гостин кој што не е од Македонија, не е втор пат, трет пат е. Имаме гостин кој што ни доаѓа од Хрватска. И ова ќе стане некаков патерн, дека гости имам од Хрватска многу почесто и во секоја итерација на Комкаст. Му велам здраво на Иван Скендер. Добар ден, поздрав свима. Добар ден. И во најавата кажав дека си човек кој што скоро цела професионална кариера ја поминал во телеком индустријата, од еден во друг телеком, од една позиција на друга позиција и се надам дека тоа искуство денеска ќе не води да одговориме на што е можно повеќе прашања. Во моментов сте, да речеме, одговорен за спроведување на процес наречен дигитална трансформација во рамки на A1 во Хрватска и во Македонија. Но ајде, пошто секој има различно сваќање или различна интерпретација, што точно за вас значи дигитална трансформација, нормално со фокус на вашата индустрија? Да. Ja mislim da digitalna transformacija općenito u telekomunikacijama, ali i u drugim industrijama znači prati što su korisnička očekivanja. I vi kad pogledate danas kako koristimo Netflix, kako koristimo Uber, kako koristimo Airbnb, kako koristimo Booking.com, kako koristimo Revolut, Binance, sve ostale aplikacije, vi shvaćate da nove generacije koriste digitalne ekrane na totalno drugačiji način nego što su tradicionalno se koristili. Ono što tradicionalna industrija, a telekom industrija koja je ovdje bar 25 godina, a banking je vjerojatno i puno duži, insurance je puno duže, mi svi, nama korisnici kažu onako kako radim na Revolutu ili Airbnb-u, tako bih htio da radim sa telekom pružateljima usluga. I upravo iz tog razloga smo mi shvatili da i mi kao telekom industrija moramo promijeniti način odnosa sa korisnicima. To je bio naš glavni insight zašto smo pokrenuli proces digitalne transformacije, kako bi prilagodili sve procese unutar kompanije modernom dobu i cijeloj priči onome što naši korisnici očekuju. Каков пристап одбравте при, да речеме, имплементација? Кога официјално, ако може така да се означи, започнавте со овој процес на трансформација и каков пристап одбравте? Дали холистичен или оддел по оддел или групиравте некако сервиси, пристапи и така натаму? Evo, ja sam dobio tu čast 2017. kad sam se pridružio kompaniji, rekli su mi evo setapiraj kako bi ti to napravio, imaš potpuno odrešene ruke i to je bilo s jedne strane moj personal challenge, s druge strane i mogućnost da utječem na kompaniju da se to tako napravi. Moj danas, 4-5 godina kasnije, cijela priča kaže to je kombinacija top-down i bottom-upa. Na kraju je to top-down i bottom-up. S jedne strane, sa top-down mora doći vizija, želja, to želimo promijeniti.
to nije samo ako se dogodi, nego to je stvarno želja da se to dogodi. Ali ne može top down znati sve detalje, pa je bottom up ljude trebaš motivirati, angažirati, da oni se uključe sa idejama što bi htjeli promijeniti u svojem području. Znači, holistički pristup je po meni upravo to. Top down, imaš support odozgora, CEO želi, članovi leadership tipa uprava žele to napraviti, ali ljudi odozdola su spiritus movens koji onda koji te stvari pokreću. Što znači to, top down, ceo to saka može, da li to znači na operativno nivo i na praktično nivo deka treba i da stavi pari tamo koje što treba, da li to znači deka treba da ima i malce vizionerski pristup i da gleda mnogo podaleku, za da može da pa ja mislim da je jedno i drugo. S jedne strane, ako si empowered, ako imaš tu mogućnost da provedeš to znači upravo to. Ti moraš znati viziju gdje želiš ići, ali moraš i tu viziju raščlaniti na male korake, pa reći u prvih pola godine ću ovo, u sljedećih pola godine ću ovo, u onih iza pola godine ću ono. To ne može biti nešto što je ultimativni dream, iako ja volim rocket, solid, moonshot, gdje je to gdje želimo doći, ali da bi bili operativni, mi moramo to raščlaniti na male dijelove. Operativno i to znači da moraš imati znanja, da moraš imati promjenu mindseta, da moraš imati novaca, pa ako mi želimo da su nam digitalni kanali glavni kanali kroz koji ćemo mi progurati interakcije s korisnicima, onda ćemo i uložiti u te digitalne kanale. Ako ćemo razvijati Slavčata kao chatbot, onda ćemo ga uložiti u njega. Ako ćemo razvijati e-commerce, onda ćemo uložiti u e-commerce. To odmah ne može se digitalna transformacija sama kroz sebe proći, a da nema novaca kao investicija u tome, jer onda nećeš dobiti pravi proizvod. Tako da ja mislim da ona kao takva mora imati podršku CEO-ta koji ima pravo pitat gdje ulažem i ti i timovi moraju znati objasniti gdje ulažu, ali onda moraju, ako objasne dobro, biti odrešene ruke da te novci se ulažu. Mnogo često сме сведоци дека големите консултантски компании и голем број на дигитални, да речеме, специјалисти низ годините од social media, од дигитал маркетинг станаа експерти, советници, консултанти за дигитална трансформација. И сега, да речеме, лидери во тој процес на спроведување на дигитална трансформација во компании се големите консултантски компании. Дали таков тип на поддршка во телеком индустријава е чест? Дали ви одбравте да соработувате со некој од надвор или едноставно го гледате тоа како процес кој што од внатре треба да се случува затоа што луѓето се тие од внатре кои што најмногу ги знаат тие процеси? Ja mislim da vanjska podrška je uvijek dobra. Konzultanti kada dođu u velike korporacije, pa tako i u našu, oni nama često otvore vidike i kažu, tako se to radilo u Americi, Australiji, Kini, Japanu, Europi, negdje. To nama može jako pomoći svima da nam otvori vidike u kojem smjeru ići i koja područja prioritizirati. Oni znaju to jako dobro reći, ovo su većinom uspjelo, ova područja su većinom neuspjela, ovo će te puno koštati, ovo će te malo koštati, ovo će ti dugo trajati, ovo će ti kratko trajati. No ono što je puno važnije su tvoji ljudi unutra, jer oni najbolje znaju kako je taj proces. Oni imaju problem što ja sam navikao na taj način raditi zadnjih 10 godina. I njima je to out of comfort zone. Zato ta kombinacija vanjskoga, inspiracije i unutarnjeg iskustva i znanja je jako dobra, jer onda oni challengeiraju te ljude unutra i kažu, mogli bi sada ovako drugačije, mogli bi sada onako drugačije. Tako da, ja mislim da prednost konzultanata ima iz digitalnih agencija ili konzultantskih kuća, ali postojeći ljudi su ti najveća vrijednost jer oni znaju kako taj proces radi danas i oni mogu najbolje reći kako bi to najbolje u budućnosti izgledalo. Upravo zato je nama jedan od glavnih pilara bilo change the mindset. Kako da sve one koji ne vjeruju digitalno, kako za sve one koji misle da to je nemoguće,
omogućiti im znanja, sigurnosti, mindset, da u to počnu vjerovati kroz primjere iz prakse, kroz stvarne patterne ponašanja i change the mindset, a često je taj povezan sa skilling, sa edukacijom o mogućnostima, je bio jedan od naših prvih koraka u 2017. Mnogo me радува што спомнувате луѓе, што спомнувате променена култура, што многу малку зборуваме за алатки, технологија и слично. Затоа што втората да речеме група на луѓе кои што не вадат од уста дигитална трансформација, се луѓе кои што продаваат софтверски услуги, клауд услуги и слично. Каде е нивната улога? Колку лесно може да се спротиставиме на тие текови кои што секое решение го гледаат со некоја дигитална алатка, а не... Tako je. Da, ja mislim da imamo i digitalne alati su showcasing. Ja kažem, evo, mi smo uzeli digitalni alat kako bi unaprijedili dramatično našu apku, moje A1 aplikaciju, kad smo 2019. radili rebranding iz OneVip u A1. To je primjer kako smo znanje i iskustvo primijenili u novom interfejsu. Slavčota smo lansirali, ali iza njega stoji tehnologija umjetne inteligencije koja može interaktivno razgovarati sa korisnicima. Trenutno radimo u digitalizaciji kampanji koristeći Salesforce alate. Tako da, alati su važni jer oni pokazuju na primjerima kako te alate primijeniti u operativnom biznisu. No, da bi alati došli, potrebno je znanje i vjera da je to moguće, što znači puno znanja, puno šeranja znanja, puno awarenessa oko novih tehnologija, puno učenja novih stvari i onda kad znaš da postoji alat, onda ti možeš svoj postojeći proces promijeniti nekad sa postojećim alatima, nekad sa novim alatima. Колку е важно во тој процес да на оперативно ниво луѓето кои што се вклучени во промена на овие процеси знаат редовно што се може да понудат одредени алатки, за да утре кога ќе се соочат со некој проблем, да знаат, аха, може ова вака да го решиме, таму ни треба таков софтвер или не знам. Ne moraju svi znat, ali neki moraju znat. I ja mislim da je danas nikad više alata na internetu, mnogi su free of charge i mnogi mogu riješiti hrpe tih operativnih izazova koji ima agent u call centru, prodavač u dućanu, čovjek koji dođe ti u kuću instalirati internet, neko gdje plaćaš račune, oni ti mogu jako puno primijeniti. Put kojim smo mi odabrali su takozvani competence centri. Mi kažemo, mi ćemo za umjetnu inteligenciju imati jedan competence centar, za aplikaciju drugi competence centar. Oni najbolje moraju proučavati mogućnosti tih alata, ali onda imaju zadatak distribuirati to znanje kroz kompaniju. Ovaj će učiti oko robota, ovaj će učiti umjetnu inteligenciju, ovaj će učiti Microsoft Power Apps, Office 365 tehnologije. Znači, ti moraš imati u kompaniji nekoga ko proučava alate iz domene u kojoj je. Kako bi ih mogao isprobati i primijeniti. Ako primjena pokaže super, onda distribuiramo to znanje kroz kompaniju. Ako primjena kaže nije dobro, ništa, baci u smeće, idemo drugi isprobati. Tako da, mi smo stvarno stava uči i isprobavaj što ima novoga, ali ne budi žrtva da moraš imati 1000 alata, nego pokušaj naći one stvarno koji su lukrativni i dobri. Мора да се промени методологијата на работа, за да може да си дозволите брзо да пробувате, тестирате работи и да ги продолжувате да инвестирате во нив или да ги отфрлате. Веројатно на глобално ниво Facebook е еден од лидерите кој што покажа дека без разлика на големината на компанијата со добра поставена структура дека може многу брзо да се иновира и да се тестираат работи, да се фрлаат 80% во ѓубре. Како е организацијата на работата кај вас? Претпоставам со ние агилни методи на менаџирање и слично. Pa, da, agilne metode su jedini proven dokaz
za ovo što ti govoriš. Mi imamo dvije stvari. U kulturi imamo jednu stvar, brzina i fail fast. Idi i isprobaj stvari i ako ne boj se pogriješiti. To nam je prvi u korporativnoj kulturi postulat zbog kojeg mi u stvari želimo ugraditi ljudima. Mnogo nam je važnije da isprobaš pa failaš nego da se bojiš da ne isprobaš. Znači, to nam je jako važno da ti isprobaš, jer onda kada isprobavaš nove stvari, onda ti ideš prema naprijed. Naravno da agilna metodologija i Scrum timovi tu mnogo pridonose, ali znate kako, ja imam i unutar svoje odgovornosti i HR tim i uvijek njima kažem, nije bit agilna metodologija. Ajmo mi imati daily stand-up svako jutro gdje se dogovorimo, ti ćeš to probati, ti ćeš ovo probati, ja ću ovo napraviti, ti ćeš ovo. Sutra javimo kako je prošlo. To je za mene agile. Znači, operativno. Ko kada dođeš ujutro na posao, dogovorimo se ko šta radi, isprobavamo tokom dana i sutra ujutro kažemo, ja sam dobro prošao, ja nisam dobro prošao, ja sam dobro to napravio, odlično. I sad idemo dogovoriti sljedeću rundu. Tako da za mene bit rob agile Scrum timova nije rješenje. Možemo mi praviti se da je to rješenje, ali u stvarnosti više taj mindset. Isprobavam novo i radim na načinu brzih, kratkih ciklusa koji može biti dnevno, tjedno, da ulazimo u nove stvari. Kako neuspehot i stravot od neuspeh se adaptira i se prilagodува и се прифаќа во компании кои што функционираат на Балкан, особено Македонија? Nije to samo na Balkanu i u Sjevernoj Makedoniji, mislim da je to na cijelom Balkanu, pa i prema centralnoj Europi. Nije lako. Nama je najteži dio, mi formalno i spremni smo reći fail fast i dare to fail. Ja mislim da je to stvarno, ali realno imamo dva aspekta problema. Prvi je, ljudi nisu spremni reći ja nisam uspio. Pogotovo kada ovih troje pored mene kaže ja sam uspio. Pa kako ću ja nakon njih troje što kažu da su uspio, da ja kažem da nisam uspio, srame. Znači, to je prvi problem. Znači, a drugi problem, management. Pa ne možeš ti šefu reći da nisi uspio, jer će šef pitati zašto te plaćam ako nisi uspio. I ja mislim da je to dugotrajan proces koji mora ići top-down enablementa toga. Znači, top-down mora omogućavati da upravo se taj failure, dare to fail pristup omogući i da stvarno ljudi imaju mogućnost to napraviti. Ono što smo mi nismo uspjeli u svemu tome i mnogi još se traže u tome i mnogi kažu vjerujem u fail fast, ali na kraju ne vjeruju u fail fast. Ja nikada ne failaju. Tako je, nikada ne failaju. Vjerujem u to i nikad nisu failali. Ali ono što je, ja zovem, mi smo nešto, ne samo celebrate success u kompaniji, nego celebrate failure. Nama je u redu da neko kaže ja sam to isprobao i failao sam. Da bi imao tu hrabrost, moraš imati support top managementa. I ja mislim da je to jedna najvažnija situacija u cijeloj priči. Ako support top managementa postoji za dare to fail i celebrate failure, onda će ljudi stvarno isprobavati nove stvari. B opcija je ne tako, baca ljude u vatru. Da isprobaju. Onda bacio si ih u vatru i odmah lakše prihvaćaš ako su failari. Neki vole i tako. Eto. Je li postoji razlika u hrabrosti ljudi koji dolaze iz možda različite starosne grupe, možda različite oddale u okviru kompanije, gdje taj dare to fail proces je malo lakši prihvatan, gdje su pohrabri da nešto pokušaju koje je totalno različno, koje nije baš u okviru tradicionalnog shvaćanja. Da. I ja sve smenih jazikama nema vrska. Ja mislim da imamo u stvari dvije grupe ljudi. Nova generacija Z je sve, ja uvijek to kažem, postoji razlika njih u odnosu na
nas koji su iz generacije X ili Y, u jednoj jednostavnoj stvari. Oni su digitalno rođeni i oni su imali pristup puno više interfejsa, slika, mogućnosti nego što su starije generacije imale. Samim time znaju sve što je moguće, imaju YouTube koji im pomaže da sve vide kako se radi i samim time prouče i spremni su isprobati. Jer oni ne vole duge projekte, oni vole brze, kratke stvari da rješavaju, jer su jednostavno tako ekranima upravljani. Zato ja mislim da oni imaju sklonost prema tome isprobavanju i failure iz razloga jer kažu, pa nemam ja šta izgubiti. Ja ću na YouTube-u pogledati kako se to radi, ja ću to napraviti. Znači nije uopće... sad, srednja generacija je u najvećem problemu jer nema tu sklonost toliko isprobati, a opet nema dovoljno iskustva da može reći ja si to mogu dopustiti. Onda starija generacija ima veliko iskustvo i onda ona kaže ja mogu pokušati promijeniti, ali njih je najteže nagoniti da probaju. Jer oni su navikli 20 ili 25 godina na jedan način raditi i sada im neko kaže to nije dobro više, sada možeš drugačije da radiš. Tako da to je u stvari taj najveći, ja mislim da taj miks mladih generacije Z koja na YouTube-u svašta nađe i starih koji imaju iskustvo, znanje i to upariti je najbolja kombinacija. Моето чувство е дека таа млада генерација е супер храбра, меѓутоа многу често премногу горда само на себе и премногу самоуверена. За нијанса повеќе од тоа што можеби заслужуваат да бидат. Нормално дека ние го славиме тој момент и дека го охрабруваме тој момент, меѓутоа имам чувство дека некогаш сакаат да бидат повеќе од тоа што стварно се. Што во основа и не е толку лошо. Da. Ja mislim da ta nova generacija, tu ste u pravu, jer jesu, samouvjereni su. Ja jednu stvar u leadershipu mnogo više vjerujem, a to je humble leadership iz dvije stvari. Ja kao lider, tehnologija se toliko mijenja da ja nikad neću više znat više od onih koji rade za mene. Što možda prije 10 ili 15 godina sam u pravilu bio najbolje znao. I upravo ja moram dobiti tu moju poniznost, humble, prema novoj generaciji koja mi mnoge stvari zna reći kako napraviti. I zato ih treba uvući u diskusiju s tobom, jer oni vole mentora sa iskustvom. I jedini način da samouvjerenost, da ne budu presamouvjereni, je da dobiju mentora. Da u nekome starijem dobiju mentora, kažu ja ću ti iskustveno reći šta je problem. A ti svojom brzinom i samouvjerenosti nađi rješenje za njega. I taj odnos tada dobro to. Ako njega ostaviš samog, on će nastaviti biti samouvjeren. Njemu treba stvarno dati okvir problema, uputiti ga kako da to riješi i on će stvarno dati tada maksimum. Nama stvarno parovi ultra young i ultra, ili ne ultra, ali experienced, najbolje funkcioniraju. A to su baš, to su jedan su dvajca ljude во tim pravate? Nisu tako jedan, nego, ali timovi imaju ljude koji imaju 10-20 godina iskustva i timovi imaju istodobno unutra, pa oni nekako zajedno rade na temama, nismo mi naravno miješali jedan ti pa vi zajedno, nego jednostavno dođu i nova i iskustveni i sa iskustvom i manje iskustva i onda spajamo ih zajedno. Супер. Ке ве префрлам на друга тема сега, ке се префрлиме на друга тема. Да се вратиме назад на моментот на процесот на дигитална трансформација. Значи, мене особено ме радува што ете вака некои искуствени работи дискутираме и изборуваме. Меѓутоа, како го оценувате степенот на трансформација на вашата компанија или на една компанија? Како се оценува степенот на трансформација и по кои параметри ние оценуваме успешност? Дали сме добро направиле нешто или не? Postoji puno formalnih
ocjena KPI-eva, koji je stupanj digitalne transformacije. Ali ja bi to definirao na način koliko su tvoji procesi unutar kompanije digitalni, na način da ih nešto što mogu strojevi raditi, da ne rade ljudi, a da ljudi rade pametne stvari. Koliko su tvoje transakcije sa tvojim korisnicima digitalne, koliko ti možeš transakcija online napraviti kao korisnik ili putem aplikacije ili putem Slavčov četa, a koliko moraš nazvat call centar ili otići u prodavnicu. I koliko skillova koji su za budućnost vezano uz robot, uz automation, uz data science, data analytics, artificial intelligence, tvoji zaposlenici poznaju. Tako da kada te parametre pogledaš, možeš vidjeti znanje, mindset, digitalni procesi interno, digitalni procesi za korisnika kakvi su. I na temelju toga ti možeš reći da li je tvoja digitalna transformacija visoko ili nisko. Ja mislim da nema formalnog parametra gdje ću ja sad reći mi smo super ili loši. Ja mislim da je to put, journey koji ti moraš provoditi i svake godine novi proces digitalizirati, iskoristiti novu tehnologiju, novo znanje, naučiti što više koristiti digitalne kanale za jednostavne transakcije. Ja uvijek mojim kolegama kažem, nemojmo raditi nešto što je repetitivan posao. To može raditi stroj. Ali ono što je intelektualni posao, gdje savjetuješ korisnika, gdje promišljaš kako to kritičko razmišljaš, to je nešto što mi želimo raditi. I želimo upravo takav kadar imati, a repetitivne poslove mogu se kroz vrijeme automatizirati. Koliko je to vreme? Znači, za jedan proces, normalno дека ne može da ima jedna jedinstvena formula. Međutim, za da se vidят rezultati, колку време, да речеме, во искуствено, од вашето искуство, потребно од почеток, ке речеме, сега овој процес ќе гледаме да го промениме, да го модернизираме, да го дигитализираме, до моментот кога ќе речеме, добро, сега имаме некаков резултат, можеме да го подобриме, можеме да... Значи, какви се тие чекори на временска оска? Mi imamo to više u smislu imamo detekcija problema koji želimo, mogućnosti kako napraviti to, pilot kad napravimo digitalno, ako je dobro, go live sa svime i onda 6 months after rezultati. Tako da, detekcija i pilot je nešto što mi volimo napraviti barem u standardno u 3 mjeseca. Implementaciju onda u dodatna 3 do 6 mjeseci i onda pratimo 6 mjeseci to. Znači, realni cijeli proces od početka do kraja je u pravilu od 6 do 12 mjeseci da se napravi, automatizira za kompleksnu industriju kao što je banking, kao što je telekom, kao što je insurance. I volimo onda imati rezultate, pratiti ih redovito, tjedno, da je. Ali u prva 3 mjeseca pilot, u sljedeća 3 mjeseca go live i rezultati i onda u sljedeća 3 mjeseca full blown implementacija. Колку групација како A1, која што стои, нели, која што вие сте дел од неја или стои позади вас, помага во тоа споделување на искуство, знаење, алатки и ги забрзува овие процеси. Дали, да речеме, дали има тек на имплементација на работите? Ќе го земете, не знам, од Австрија или кој да е друг пазар, па доаѓа во Хрватска, па доаѓа во Македонија. Да. Mi volimo recycle, znači one for all. Nađemo rješenje. Najbolji primjer ću vam reći u Makedoniji. Slavčo je bilo prva zemlja u A1 grupi koja je imala Slavčo to chatbot. I to je makedonsko znanje, makedonska kompetencija, makedonski ljudi koji su to napravili i imaju success. Mi upravo sad uzimamo te tehnologije, takve tehnologije i želimo repliku napraviti u drugim zemljama.
S druge strane, neke druge tehnologije, aplikacija, napravili smo u Hrvatskoj 2018. a jedan aplikaciju i onda smo je repliku napravili u Makedoniji kao takvi. Vrijednost rada za velike grupacije znači jedan napravi, jedan zna, a drugi preuzmu i ne moraju startati iz početka. To su prednosti rada za velike grupacije. Mnoge stvari mi ovdje na Balkanu napravimo i onda ih grupa u Beču ili nekim drugim zemljama preuzme, neke stvari oni naprave i mi onda ovdje preuzmemo. Da li to znači дека на централно ниво некој води евиденција и кажува вие развивајте тоа, или локално секој одлучува? Pa i lokalno, imamo veliku slobodu lokalno to odlučiti, ali naravno da surađujemo sa svim kolegama u svim zemljama, pa onda šeramo znanja. I upravo mi imamo, znači, veliki uspjeh šeranja znanja je kad imaš internu platformu. Mi imamo takozvani Workplace. Workplace je Facebook u kompanijama gdje mi šeramo javno znanja među 18.000 zaposlenika. I ti vidiš da neko je nešto napravio, zašto ne bi ti to isprobao? Tako da taj social media efekt na 18.000 zaposlenika stvarno ima utjecaj. Ili ja dođem i vidim, vidi u Bjelorusi su oni to napravili ovako, daj da nazovem kolegu u Bjelorusi, kako si to napravio, ja bi to isto napravio, ne znam kako da dođem do toga. I on meni to objasni. Tako da, social media, interni koji imamo, vrlo nam pomaže kako bi raspodijelili ta znanja. Кои сегменти на дигиталната трансформација, може би во различни фази, се важни да добијат повеќе или помалку фокус? Значи, дали е тоа грижа за корисници, дали тоа се тоа внатрешни процеси, дали тоа апликација. Значи, каков е, да речеме, патот на дигитална трансформација на една А1 земја? Da. Ja mislim da mi smo uvijek krenuli iz vrlo jednostavnog stvari. Prvo smo gledali gdje su korisnici, što bi korisnici, pa je onda web, online i app bilo logični izbori da ponude koje imaju na webu i appu idu prve one. Drugi je gdje nam je puno poziva, pa je to call center, pa je zato smo krenuli sa chatom, chatbotom, forumima kao takvima za social mediji. Jer imamo puno poziva tamo, puno transakcija korisnih dolazi. To je drugi veliki bio aspekt. Treći aspekt je u mreži. Mreža može imati prediktivne modele, umjetnu inteligenciju u mreži, pa je to treći potencijal. Četvrti je HR. Svi da servaju, svi da omogućuju znanje u kompaniji. Pa onda je to bilo kako napraviti awareness, a kroz kompanija osvijesti ljude da ima digitalna transformacija potencijal. U kojim područjima, pa kad oni vide, onda sami oni dolaze. Nama je sada došao kolega iz controllinga i rekao, mi bi htjeli koristiti robote za automatsku inventuru. Svega što. Mi danas dosad smo to radili ručno, a sada bi to mogli raditi putem digitalnih skrinova. Tako da, ja mislim da tamo gdje ti je puno transakcija koji utječu na tvoje korisnike, užasno je važno da to budu prvi. Колку разлика има од еден до друг пазар? Значи, дали овие трансакции, овие тесни грла, да ги наречеме, се разликуваат на различни пазари? Pa ja mislim da nema toliko velike razlike između tržišta Hrvatske, tržišta Makedonije ili različitih tržišta unutar A1 grupe. Jednostavno, 2017. je to vidjelo se, mala je bila razlika smartphone penetration. Jednostavno, u Hrvatskoj je bilo smartphone penetration zajedno 10% veći nego što je bio u Makedoniji. Samim time, potencijal tržišta je bio veći. Danas to više nije, tehnologije su jednake, one su u svim zemljama jednake, tako da ne postoji, ali postoji znanja unutar kompanija različita. Recimo, hrvatsko tržište osiguranja je recimo više digitalizirano nego makedonsko. Makedonsko tržište chatbota i mogućnosti koje mi imamo sa Slavčatom je puno bolje nego što je u Hrvatskoj razvijeno. Tako da svaka zemlja ima određene prednosti. Samo je pitanje da li se ta kompetencija, znanje, proizvod napravio brže i bolje u jednoj zemlji ili drugoj zemlji. Prvo je ta prednost repliciranja između zemalja super.
И можеби за крај, едно прашање кое што нормално треба да биде поглед кон иднината. Не конкретно за А1, меѓутоа можеби за Македонија, можеби и за на глобално ниво. Кои се според вашите согледувања следните чекори, следните трендови во рамките на оне баз збор дигитална трансформација? Пошто сега веќе влезе во фаза во која што секој за се и се што само да, тоа е дигитална трансформација, ние се дигитализираме и... Ja mislim da su dvije velike stvari koje se događaju. Prva velika stvar je 5G. 5G omogućuje mnogo veće performanse interneta i telekomunikacijskih mreža i u 5G-u mi prelazimo sa connected people to connected devices. Odjednom milijarde i milijarde uređaja svakog u našem poslovnom prostoru u domu će biti konektirano u sljedećih 20 godina. Samim time jer će oni biti spojeni na mrežu, pa ću ja paliti kavu remotely, grijanje, smart home, auto remotely. Hrpa uređaja će proizvoditi podatke. I ti podaci će biti vrijednost znanja šta raditi. I zbog te količine podataka koja će se pojaviti, umjetna inteligencija i mogućnosti umjetne inteligencije su broj jedan trend u sljedećih 10 godina na koji trebamo gledati. Iz razloga puno uređaja, puno podataka, umjetna inteligencija omogućuje prepoznavati repetitivne stvari i patterne ponašanja u različitim industrijama, poljoprivredi, zdravstvu, smart city, operacijama u kompanijama. Umjetna inteligencija omogućuje da mnoge stvari automatiziramo, predvidimo sa boljom točnošću nego što ljudski čovjek, mozak može napraviti, a ljudi su ti koji interpretiraju rezultate, rade kritičko razmišljanje i diskutiraju u kojem smjeru ide budućnost. Tako da 5G i umjetna inteligencija iz moje perspektive su dva glavna trenda na kojima ćemo jahati sljedećih 10 godina. Иван, ти благодарам многу. Мене беше навистина задоволство што малце подетално влеговме низ твоето богато искуство за трансформација. И мене особено ме радува што имав соговорник кој што не ја фаворизира технологијата како решение, туку ја гледа како алатка која што треба да им помогне на луѓето да го променат начинот на размислување и на функционирање. Јас сум поборник на таа страна на трансформацијата, јас не доаѓам од софтверскиот свет и покрај тоа што крајно многу го почитувам, сепак не мислам дека тој сам по себе е решение. Ти благодарам за гостувањето, како што веќе очигледно јас да напоменам уште еднаш, напомнав на почетокот, серијалот за дигитална трансформација на Comcast оваа сезона е во партнерство, спроведен во партнерство со A1 Телеком, односно компанијата A1, која што според мерењата на АЕК во Македонија има најбрзата мрежа. Благодарам уште еднаш, до некоја следна прилика. Hvala.